apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ang drama ti inyag da video okay tayo da nakaw. Abangak day tatatang. Ay nawaw. Isupay kidi agastos. Tapno adda ti pagkantaan tayo inton bigat. Kasangay yo inton bigat kat. Manungay ti abang na rayta. Di yun sa ludsuden no mano. Siya kung ti makaamong agbayad. Sigurado ka anak ka. Tatang, di ka madanagan tag-sweldo ak inton Lunes. Iso na lang ta. Amangan no agreklamo na iti karuban no ag video kita yaw. Itian niya kumaga pong agreklamo da. Katunggal adag birthday dito'y lugar tayo. Saan amaawan ti video ke? Sa bagay Surutin tayo lang ang ti karfyaw. Tapno awan ti riray. Ay, Alberto. Mutoy man ta tsinelas ka. Sa dino ti papa ng Filipa. Kunak man lumaturong kan. Kasano ang makaturog da tao katengat aldaw nga agbidbidyo okay ti karuba? Berti ngamin ni tata manita bakay. Aya? Way, nalipatam ka day. Nana, naggapuak mo't iti ayan daloy da iti agsapa nga maawam mo't tinadakamat na kanya. Amangan no para kadakwada la ang tinluto da Ha? Nawing gatang da iti makanti abang ti video okay o di may mayat pay. Mabsog kung natalnapay taglawlaw. Sikagit di mo't bakay. Amumbat nga uso ti video okay dito lugar tayaw. Kaduan ket agpa-video okay, no adda ti birthday, san lang adaloy da. Wala, ngam nakasapsapa mo tanday ta video okay da. Tingat aldaw lakay. Ay, mapanak iti ayan da. Takasaritak manday ta aloy da. Ay nawaw, sika magaya Mari Pilipa. Umay katagkanta ka mat. Adamo lang merienda no kayat mo tiag merienda. Sanak nga imay, tapno makibidyo okay wenno makimerienda No saan? Anya nga ron tigagara, Mare. Mabalin ka di, nga idipon nyo pa ilaang dayta video okay? Ha? Makatitilang no amoyo laang kuma. Ni, saan mo't unay anapig sa Mare? Ay, manggag nga raw, ije balay. Sanak kit di pa yun na makaturog. Amumat, amanulaang ametro tinagbabautan ti pagnanaudan tayo. Ay, italaang mat Mare. Di ka madanagan. Kasta nga rudan? Tingat aldaw agbibidyo okay kayo? Makadisturbo kayo, Mike? Ay nawaw, ipakat naman ang tikinatangsit na. Ni, inidip yung matang ti video kay tatang. Wala. Sa kaslam makaungat ni Pilipa kabayat ti panagsarita yaw. Tika ni video okay ti mga kagapaw. Tatang, di na maawatan mat. Di balay. Orasan tayo nag-video kaya nakap. Ay nawaw, sayang mat ti abang nga nabayadan tatang. Tinapatay kat sa nagumura ni Pilipa. Nangruna pa'y kaadalan tayo ti iskinitay ti sangwanan ti pagnanaidan ta. Ay natatang, simro man ang tikinatangsit de dya tao. Anya nga rudan nga iti aramidan dagiti bisita no saan tayo nga video kay tatang. Eka, baya mo na video kay. Ag-istorya tayo latan na sa pnawanan ti Riray. Idsardang yung mga adagos ti video kayo idi kalmadloy da. Wana, time may nagreklamo ni Mari Filipa nana. Ha, apay ka daw. Nalaaw ka no, katengat aldaw. Kano na iruam tayo na da video kay tunggal adag birthday. Jak man amoy ti deja tao nana. Jak mat kayat ti kastagalad na. Impaka na madadati kinatangsit na.
Nariga nga may nakasarsarita na dya tao. Uray na saya ti pa nakisaritam. Maday ti pa nagsauna. Adan samot di tabalayda, nana. Ay, wan! Adda, kasangsangput na lang itay. Sapay la kumaa, tanangag na tinagsaritaan tanana. Barang makarik naman. Ay nawa, sa dino ti pangipanam iti washing machine? Panagkunak kat may mayat no iti sangwanan tayo ti pangipwistuak iti day talakay. Kat no naglipitis, kinita. Ay naman, umanay ti washing machine ijay. Pasalilang day tayo ti dalan. May mayat matlaeng no iti iskinita ti pangipwestuak. Sa anak amarigatan no kastang aglabaak. Ay, di ka gararamid bakit? Ang mga nagreklamo dagiti lumablabas. Ay na-relax ka laeng kadilakay. Siyak ti makaamaw ka dagiti karuba. Sumro man ang tikinatangsit mo. Na, makita ha! Nay, kita ang bakit? Nalipiton ti dalan, iti nairwar ti washing machine. Tinapateg, at pagdalanan da. Isuda mo tun ati agad jas. Apay, hukam ayat iskinita. Agraman timbakan da duma kagawaan, inruar mo pa yun. Di mo pa kibibiyangan dagita si ka Alberto, ah? Ay na, di ka madlaang makapaglaban o kasta. Mabalinday ta. Siyak pa'y ti kunam. Ay no. Panunutong kumamot, dagiti lumabas. Bakit? Kasano nung nadagsan, wano dakkel ti binagkat da. Ang mga nudida umanay. Santa na parikot day talakay. Ay ko iyan anay da mo ti bagbagidan, ah? Isarag mo kita kita. Umanay day ta dito'y unag. Kasta nga rodan! Di mo kutkutsin dagita, no di mo kayat nga agapata. Ay nawaw, ayan nga itay timbakan planggana. Aday ti unag. Naa, saan ka di ngayon baga? Adi mo pakibiyangan dagi jay, taaramatak matlaang nga aglaba. Adla nga ron ti limabas akarubay tay. Ay ko imbagam kumaa, talisyan da? Ay no. Isupay kita malislis yan na kita gamit. Ang mumat adalan to iskinita. San apang ikargaan, wano pang idispyan iti gamit. Makapirwisyo kamot piman iti karubay, iti kastang aramidam. Iruwar mo titimbakan planggana, wano? San man nasyak ti butbut ngam? Na, Bakbakitan ka? Ngam kastabay lang mat ti kapanunutam. Nakabesot ka matanagawad. Kasanumat tatang, ado tinay salidi tadalan. Isupay kit di may lilisyan. Ay nawaw, di ka maawatan anak ka. Pinagbalin ni Mari Pilipa apag displyan ti iskinita tatang. Naglipit lang arudan, kinarkaro na pay. Anya, ay saan ang mabalin ti kastaa? Mapanyo kitaan tatang. Nagbalinan nga extension ti balay dati iskinita adalan tayo. Simruman nga tanti kinatangsit na. Kinasaritam ko maana saya at anak ko. Awan ti tao di tabalay da idi lumabasak. Kasaritak to numaranak tatang. Di na kayat ti mapirwisyo. Ngam no iso ti makapirwisyo iti karuba na. Kasla okay lang kenkwa na. Ay, una yan ti kastagalan day tatao. Awan samot ti tao di tabalay da Mari Pilipa na Elena. Idi kalman pa ya padpadaanak ida. Awan gagpaisaw. Napanda na ki birthday di ta kabangi-bang nga barangay. Ada ka di masapul mo kadakwada. Ibagaklaang ko ma, ano mabalin, kat saan nga iti iskinita ti pangikargaan da iti gamit da. Kaasi kami matalumablabas. Ay uwag, da itabot laang ti reklamo da iti pada malumablabas. Di pili pati kasaritam, ta iso tinagirwar ka da kita. Iso ti pagapapaan da kenlakay na no da doma. Makapaasar met nana. No iso ti madisturbo makaunget. Ngam no iso ti makapirwisyo, awan bibiyang na. Kasaritam to. Sigurado nga agawid day siya intun madamdama. Dusyak ngamin di makisarita. Nagaduman na sa una kanyak. Agraman personal abiyag ko kairamraman na. Nay, anya ti umay mo ibaga si Kaloy da? Mabalin ka di nga ikatan nyo dagiti gamit yu iti iskinita adalan mi, Mare. Ay nawaw,
Di ka aya umanay di tamaray. Ka nakutong kamay. Ay nawaw. Siya klaang ayat agdaldalan dito'y mare. Amumat nga adu tayo iti da ito'y a compound. Maka-aksidente dagiti gamit yo. Nang runa pa'y no nadagsen ti awit mi wano agdardaras kami. Alawanan. Kano nga rod amay kat dagita mare? Nay, makauray ka kadi, mate. Ikatin mintulat ta kadi. Ay kat idardaras yo kumaamare. Ay ka, makauray kayo, kunak, mate. Isarok mo dito washing machine. Di mo ikaskaso dagita akaruba lakay. Tamakita Nangigumot ti pa nagsasauday ta aloyda. Bastos ti pa nagngiw-ngiwat na. Di ka mabuting bakit? Adudan nga agreklamo. Ay kabaya matagreklamo da. No si katagreklamo, masapol ang aksyonan adagos. Ngumno ka aruba tayo tagreklamo. Agpatangkan ka kiti. Kinatangsitan di kastangar aramida ma. Natangsit natangsit? Anya kumaita. Ay no, pagkawanin na kapaw. Anya ngayon, inam abulan ng tinapalabas nga maging gaita na isalilat ta dagiti gamit da pilipa iti dalan. Ay na talaga ang mauma akon eh. Ipalagip mo kinukuha na tinagsaritaan nyo iday, anak ko. Nakatangtang si tabakbakitan. Naku nampay. Kasaritak to dagiti pada tayong agdaldalan iti dayjay nga iskinita tatang. Nasken ang masolusyonan ti parikot tayo. Di na urayan nga agkamang kami kadagiti masaknan. Anya ti planom kadagiti gamit mo na isali iti dalan may pilipa. Ay na, makauray ka kadimot, Loyda. Ay nawaw, inam abulanan tinapalabas mare. Nay. Agpudno ka man kanyak, mare. Apalam samot ti washing machine ko iti iskinita. Iso akasta ka? Ay saan apulos mare? Ha? Si kalaang man tinaturad nga umay agrekreklamo akasta? Makapirwisyo nga rod mare. Amumat adalan dayta. At least, saan analaaw ti washing machine ko? Saan akas iti video okay yo? Nukastang video okay kayo? Ay nawaw. Saan analaaw ngam na isalimat iti dalan? Ulitek manan mare. Innam abulanan nga anos kami. No may katap no agreklamo, pumanaw kalaangan mare. Awan ti oras ko para ken ka. Ay nawaw. Anya ti kayat mo ama pasamak maray. Lagtun milaangan. Ay no kabaalan nyo, apay kit din na saan? Ay na, makapa-stress ka talaga. Ay nawaw. Apa yan? Nagasgasan mo ti washing machine ko? Nabagtak pa yan, ti kalub na? Daitan, di bagbakin ka. Ha! Amuklatan no asino tinang perde iti washing machine ko. Sigurado aday jay Aloyda. Adangar pamanagnig mo. Isula ang mati nagrekreklamo? Ha! Mapanak iti ayan data agsarita kami man iti nalapat? Ay, di ka basta nagpabasol kasta. Ado tayong agkakaruba. San lang mo't aniloy dati karuba tayo Mariknak kat, lakay! Anya ti mariknam? Mariknak! Nga dati basol na! Sa balik ko ti tono ti boses na idinaudi apa nagsarita me. Bastos kamot anya, Loyda. Ay nawaw. Apay akas tamot ng tibagbagam. Awan ti amok, abasol kukin ka. Amok asika tinang betak iti kalob ti washing machine ko. Anya? Sikalaan mo ti nagrekreklamo. Nay, kita ama, di kag pabasol no awan pamanagnak mo. Iti anya kumaama kagapu abanugag ti bagik amang dadail iti washing machine mo ngay. Laglagi pam, agul uli maklang dagiti daduma akaaruba tayo, nga mapunpunwan dametan. Anya tamo tayo ngay, amang ano maysa kadakwada tinangarami diti kasta. Ha! Ireklamo ka iti barangay hall. Ay wan alam mo bang ka? Sa anak amabuta nga may pabarangay. Sigurado mla nga da ebidensyam. No di mo kayat ti may babaen. Ay, awanan. Awanan lakay, naperdi ti kalob ti washing machine ko. Kunak man no dati pabarangay mo. Awa mo nga ro ti ebidensya nga ipakita kundi kapitan.
Diyan mo nakita no, sino talaga tinang dadaol. Ang mga no dagiti lumablabas nauuma da siguro may. Amo mga iskinita, pang i-display pa lang, iti gamit mo. Ay, awan pa'y makatawon day ta washing machine kanyak lakay. Kahit, anya pa lang tararamidam. Na, kasla di ka mo masayangan iti kwartaan na igatang iti washing machine ta. Tinapatag, kat mabalin pa'y amausar. Wana, ngam pangit mo tuntilangana. Wan ata kagura nak no isir ko dagiti gamit nga in display mit iskinita. Dahita ti kanaban, ti kinatangsit mo. Alay, i-display amin na gamit mo dito iskinita, tamakita man. Kasto pa'y laong ti bagamot. Imbis at tulungan nak amang isirak. No ididamo ko makit kasta tinarabin mo, di maya. Awan ko matinaperde. Ngam anya tinarabin mo, inuray mo ang mapunwan dagiti karubaking ka. Pagyamanam tati washing machine, ti binagtak da, san asika ti dinangranda. Ay, nawaw! Agbalin ka anasayaat. Saan ati kinatangsit mo ti ipakpakat mo. Iti kasta di da kaguraan dagiti kaarubam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.